page 130 et 131 ka tafsir al-Qur'an de ullando be ayyu shay'in ko hundum e hunde akbaru buri mawnude shahadatan seede yagal e jungo mabbe ko seede yagal hangal buri mawnude valeur uliyata Allah ko Allah buri Allah hebata ko seede shahidun aw Allah mi wadi mo seede ko seede tido bayni wa baynakum hakundan e mon ko hundum mi yottini mon ko hundum onon kadi jaabi do wa hiya wa haynama ilayya faade an hada al-Qur'an ledo al-Qur'anare li undirakum be fiyo mi wajor on do man bala ay kala mon hewti a innakum onon la tashaduna idun seediti annama Allah wonde no wonde Allah alihata rewete do kura goddo go buli yeto be la shadu min dom seeda kinam seede buli yeto be innama huwa ande o Allah jo ilahun ko rewete do wahidun goto wa innani no min bari'un kum woditi mimma tushrikuna kon no shirkude alladhina bin atainahum bi min okki alkitaba deftede ya'rifunahu hibe andi Muhammadu hibe andi nelado hibe andi al-Qur'ana hu on no selli ka jonnita mo yidi fu kono surtout nelado kama ya'rifuna wa no be andiri abinaahum bibbe mabbe ben alladina non be do khasiru anfusum perdube wonkiji mundi fom be do laayi nyona be gom intane laado aduna ko be andi mo wa man azlam ala foto do non toñide min maniftara hayti on fendo ala layli be hore Allah kadiban penale aw kadaba ma ofeni bi ayati ay jallade innahu alla la yuflihu zalimuna o malna ta to nyobe o yawma nahshuruhum nyande men mo boy be jami'an be dendangal thumma naqulu rifti me wi ana lil ladina wananda ben ashraku sirkube aina shurakaukum kuntum kafidi dimon din alladina in kuntum dilati no don tazumuna hidon ayoto no fena thumma lam takun alla dali rifti la to ta ko fitina mabbe on ko duwoni jababu ye mabbe on illa an qalu sona be wi wallahi me wondiri Allah rabbina joomi amen ma kunna menen me wonal mushrikin asir kobe unzur ndari kayfa kadabu kono be feniri ala anfusihim do horemo finito e horemo hodalla ma ja'alnahum mabbe ma kanu konko be lati yaftaruna be fena kamino no mabbe non manesta mi wilayka omono jentoma waja'alna men wadi menen kadi ala qulubi do berde mabbe den akinnatan hippudi ombonde ayafkahu fitun tabe fama al-Qur'ana ko majjere dem be subi وفي آذان مواد كان للنبي وقرآن به وإن يروا هاي سبعي يا أخي كل آية كلمان لا يؤمنوا بها بكم نتان فيو حتى إذا جاءوك هاستيوني بأريمة يجادلونك بوينجي إما بمعنى يؤتي أنفام لدي يقول الذين دروا بها بين كفر يدبه إن هذا كوك محمد يؤتي دونالي إلا أساطير الأولين سيونات دين بأدتيبه وهم كان ينهون hibe hadondira annu e gomdingol nelado be en heta gomdin onan terde o wayan awna hibe sakkondira kadi anhu e gaay lorrugol nelado dum dongo ko tawata kon Aba Talib no sakkade non Quraysh ko golle Aba Talib tumbi mana wada jam do be foppo mabbe on faami on andi tokora majji on yoyta wa hum kambe yan hawna hibe hadondira anhu e gomdingol nelado wayan awna hibe hadondira sakkondira anhu e fi lorrugol nelado dimana be jabatamo gomdinde kono be jabatamo kadi lorrude ko be fo woni ala jabude mo gomdinde dum don hibe fota e mum hibe sakkondira kadi e lorrugol mo dum don ko golle Aba Talib den tun wonno ko wadata dum hawtinira innabe fo mabbe anda son faami no metti faltinde de seeda way yulikuna sitay on faltaaki mo jeyno numéro téléphone jidin 628 60 53 09 même numéro Selcom Intercell sotelki ala dal wani yulikuna be ala halkude illa anfusam sona hore mabbe o ma shuruna be sawa woni andude walaw tara hara yayno idu wugi futuma de be darna ala nari ka hore yit nyande darga fakalu harabe na ya laitana e boni amen nuraddu harame ruttete no kaduna wallahi Allah wala nukadiba men fennatano hande kadi be ayati rabinaji jomi amen ne me andi ko gonga wana kuna men latu to minal mu'minin jabe gomninde kono betudi heltudam alla dali bal kono badalam feenya nabe non ma kanu konko be latino yufuna hibe suuda non kabil ko adi ko be mi jano be yala hay goto no andi dum feenya nabe Allahu akbar wala ruddu haybe rutta masinno haybe rutta makaduna hakke ko tay Allah hino ande be o dali laadu be ruttito to kadi be arta limanuhu anhu e gayboneji be hadadi ngemu waynam no kambe la kade bona be fenay pos ko be on ko wiide sibe hoti kadona be gomdi nay aaji Allah dem be fennata fenay wa qala be wi in hiya o ngurna anna wana lillahi atuna dunya so na ngurda men aduna ni yande maayugol immito ko fenande
وما نحن ونال بمبعوثين من تنتهب الله تعالى ولو ترى هذا أين إذ وقفوا تمد بيدرن على رب يسوع يوم ما بدل أي قال أولاندو بين أين أليس هذا بالحق أين قال دارنغال ونال كوغونغا o ummital wonali ko gonga qalu be jabo bala o wa rabbina me woni jomi amen qala allah jalla fadul adaba wa dekke lette den bima kuntum sabukon ko lati don takfuruna don yedda qad khasira gumdi perdi alladhina ben kadzabu fi nabi bi liqa'i llahi hawrego le allah hatta idha ja'atuhum hasawni ari as-sa'atu darngal baghatatan e juhay qalu be ya hasratana enin si amen ala ma farratna do ko men welsindi fiha fi ngal darngal وهم توكم يحملونه بروندي أوزارهم دول ما ببكاتو دين الله ظهورهم كهورب أو ما به ألا فمسابني ما يزرون كبيروندي وما الحياة الدنيا غرندان أدونا ونال مسيب جلبه إلا لعب سونا بلد أدونا ولا هون إلا لعب سونا فيجندارو ولا هون بلد ولي فوتي ولا الدار الآخرة والله قال لنا كلا خير بري مؤجن للذين ونبين يتقون بنه لا يلا ودين بين أفلا تعقلون يوم حقلتا أو يمين حق إلي قد نعلم على دار قمدي مدين ديننا وكون إليها زونو كينو سنين دما يا محمد إكلا وانتو جنغان قرآن سنة هنو سنين دما الذي ديكم قد يقولون دي بيوني بولدقوي فإنهم كانوا كامبي لا يكذبونك بألام فينو دي سفينا بيون فينو دي ولكن الظالمين سكوني تنتونيو بمبي آيات الله يكو آيات يالا دي يجارون بيون يدو دي بفننا كلا جانغو دي بفننا يمو ناكان كو بفنني كو جانغي كو ولغال كتبت غمدي فننو منو رسول نلا به من قبل كو قدتما تدون ساتو ما انكدي فصبروا بمني على ما كذبوا يدو كو بفننا كو وودو بلورا حتى اتام ها علي بنصرنا بالله منغال باينغال اري wonanno be bone wonani jiyabe amen gomdimbe jalabe lorraben moƴƴere wala mubaddila ala watito li kalimatillahi dalu jallade wala kadi jaa gomdi arima min nabayil mursalin imorde khabaru ne labe be wa in kana sikoni lati kaburayno mawni alayka iduma no sattude ma iradun urnale mabbe den ko be on salade ko yonnom de yetade ma fani sata'ata sahibi feere an tabtaghiya da dabata nafakan tufirgal fil ardi kalaydi tufa yaha ton aw sullaman ma jawrugal fi samai ka sama jawa yaha ton fatatiyum addanabe mande addanabe bi ayatin mande ne be holoto buri ko mi adde ko wa dum aw bi mana Allah ko daliri dum nas ko monana golne laado dey kono ko andi golne laado yo ndaru ko rondito walaw sha Allah si Allah hino yiduno la jama'ahum o mo bindirano be fap alal huday do pewangal be na fiube